ariko ndakure kwiza gimana kwiza gimana iri hejuru nihagira ikintu kibi kiba kuri asiri yewe bofre yugo fre dusha pembeni ya bofre tunatia pembeni kwa sababu mimi nimvumilia muda mrefu sawa apate bahati tu asiri apatikane iko salama lakini nikipata furuzika kwamba iko katika matatizo akize kule kweli bofre yangu mimi ya bofre kinaisha na hapa nakutahadharisha wewe mapema sana bofre finish mkatizane kwanza kama hayuko kama labda kazini kama wapi mimi naendelea kufanya investigation na kisha nijupe mdogo wangu yupo lakini nakwambia binamu yangu kwa sababu nimesikia kama palikuwa mazuguruzuguru majabu ajabu sawa yako kabisa lakini mimi siamini kwamba yeye anaweza kama kabora baba mboa wapi ndio itakuwa yake mwisho funga kesi na komesha kweli mimi naendelea kufanya uchunguzi hiyo ndio taarifa nakupatia na hakikisha kwamba kwa unajua mume wako yuko wapi anafanya nini ili tuhakikishe tujue kinachoendelea sasa huyu muda umefuata kama anaweza kuthubutu kutaka kufanya kitu kibaya kwa sisi na huyo anaweza kukuacha Agibe. Wewe. Nakuongera. Halo. Halo. Sabara. Halo. Je wigira vyose. Ravyo fane. Halo. Wigira byinda yigira mwibukura. Mwene wanyu. Udakurikije amasezerano. Havuganye. Uzagutora. Ravyo fane. Nitwavuganye, nitwahejeje. Twavuganye. Umviriza neza. Udahevye Zahara. Utamuhevye. Ngo muvi inyuma. Nawe ubundi uri sazi ko mugenda ko umengo ni sazi iguruka ku mavi. Halo? Uri kwa vyo? Ndiko mvuga igifaransa. Mimi nakwambia hivi, uachane na Zahara. Mama saa mawili kama sijasikia jibu kabisa uandike barua kabisa kama hutaongeza kumsemesha Zahara mimi utaogota mauti ile kusubiri kwanza tuongee kwanza bwana ni maiti au bwana ndio hivyo halo halo Katopo. Kanisha. Mwongeri.
ikigwaye maraso ntabataratu kubitaho mu birenge noyo ko kanda kongera James tena mjamaje mbona kama kwanza namhurumia na mwangalia kwa Laurila jua ameshafanya kazi yake kazi hizi ni bura era hizi kujifanya wabaya azosubire atubona amatwi ngo turi imbere turi bene wayo ndio tunamkauza sana boss. Halo mzee Kebisi. Vuga ndakumva. Uterewe ngo ufise mu mutoyi wanje sivyo? Halo Kebisi. Wewe ni mama ya Masabi ngongere gute? none Ngongere gute? ahava guherara wandika ibaruwa wemeza ko Zahara umuhevye. Wazureke. Halo. Wonumva nini? Wewe wagahungu. Umviriza. Sa. Umukobwa wawe Nuria. Ndekera umwana. Kandi ndekera umwana. Umviriza. Ndakumva. Anza murike. Umviriza. Murike nk'intanyicuma. Umviriza. Raba imbere iminota 2 uzengwaruke mutoyi wanje. Iminota 2 imbere yanyu raba imbere. Oya ntukiri cugira. Reka Nuria mureke mundekere mu minota gahe. Ndamukerera. Oya niwe mukobwa afise wenyene. We subira gukora ku muntu. Kuri kuranyicira umwana none. Umviriza. Uzeni raba imbere. Ndamufise umureka ni ndaguhaye umunota raba imbere yawe Uzimwe muze Kebese yakoze. Kebese. Ujya mutama sinzi ko gwaye mu mutwe sinzi ibintu sinzi ivyo ari mu ino minsi sinzi. Urukundo rugiye kumusaza ariko mukoresha ibintu bitagira umutwe yere umugabo yiyubasha ariko usigaye uzi ko yafashe muti wa Azlan. Inde Yasir yamufashe sinzi yamutwaye yamuboshe yatwaye hiyo oil tuzi yamutwaye aho Yasir Jude. Impamvu ngo nuko Azlan yabimbwiye. Impamvu ngo nuko ashaka ngo bakundana n'umukobwa wiwe. Kama kigongwe. Nataye umutwe na mwisho ufite icyo ndeka. Azlan yagutelefone arakubura, telefone irasona ntiwitaba sinzi ibyo ari niyo mpamvu yaciye kuri George arabimbwira. Sinzi umuzee. Aho hose yakeneye nde? Akeneye Azlan. Sijui amepata lana, sijui anaumwa mkichwa. Aho hose akeneye Azlan yagenda kumuhoza aca gufata. Yari yamufashe nk'agatego kugira bose babibona. Niyo gahunda afise. None tugire gute? Kugira ngo turokore umuhungu. Nubona ko uriya mutamashobora kumubwira nabi. Erega amaze gucanganyika. We ntugi kibazo ariko ntibigutesha umutwe. Akare kameze neza imigambi Azlan na Nuria bamaze kuyipanga neza haigigira gikora. Tatizo mnachukua muda, mnachukua muda anaweza kumuumiza. Mambo yameshakuwa tayari wala unajua ule mzee na ile miaka yake na hii craziness ya love ni kuna wala siwe na wasi. Mambo yameshakuwa sawa. Azlan tumeongea kila kitu, Nuria tumeongea kila kitu. Hata kuna mpango wa babati. Lazima for love. Lazima ndio mwenye kusaidia. Hapo hiyo mpango Nuria hata umalize. Tumpigie sasa yani mpigie kwanza nimsikie. Ongea naye. Mambo yatamaliza Nuria ati. Yaani kesi iko pale pale kwa Nuria. Hello, Nuria. Assalamu alaykum.
Wana vipi hiyo hali huko nyumbani jamani? Nasikia Yasiri amefungwa, sijui babako anamfanya nini hivi sasa. Kwa nini unaona kama mtamsaidia Yasiri? Oh, okay sawa. Yeye ananiambia mambo yako tayari, nikate simu. Labda najua gisa alivyopanga na Aslan. Lakini asije kanimizia mchumba wangu yani. Hawezi, mambo yako sawa. Mimi namwaminia Aslan. Hey, maana ndo atanijua. Aslan niko vizuri sana. Atanitambua kama mimi ni mzazi yake. Sina hata wasiwasi. Mtu wangu. Hofu sasa Mungu wangu. Wakati nimeambia nimepanic kweli. Na bodyguard yule baba jamani. Hawatamuumiza Aslan kweli. Hapana, mimi namwaminia Aslan. Naamini mambo yote yatakuwa sawa. Sisi tufanye tumpe bodyguard labda. Wala hapo ndo wasiwasi. Mara wakati tunaongea mimi na Aslan, nimepropose hicho kitu nikamwambia hivi unaona hadi tutumanie wa bodyguard wala tutafuta hata wengine watu wenyewe wanazoea vitu ya mapambano nini, lakini akaniambia hiyo yote hataki kweli kabisa. Tunajiamini kwa Mwenyezi Mungu atamsaidia inshallah. Rabi imbere ndamufise umekani ndaguhaye umunota umwe rabi imbere yawe Jamesi, bantu kumera. Jamesi, bigarukino. None bikarwana ndimureke none. Ibisaka byose ndabikora. Hey, mureke. Ibisaka byose ndabikora. Mureke. Muzeni. Yagira umwibiri numwe yegera nga. Yegera Jamesi. Wizi. Gira suri na wose. Yagira umwibiri yegera nga. Umviriza dore kure mutoyi wanje asenga amaninde nonde kuri mukobwa wawe Nacisha. Hivi. Muna kure leo. Lakini muna mmoja. Wewe, wakile ni. Sawa. Hagarara onye. Ekura na numwana wanje. Aha gazintanti ndamukere. Bantu kuri mwana wanje. Ndakubwiye ni mwere cyumve wanjave none ko mukobwa wawe. Aslan mure kure barani cyazna. Genda buke. Zanga suri inyuma na suri inyuma. Suri inyuma waru. Suri inyuma waru cyangwa ndamukure. None mure kuri mwana wanje. Suri inyuma waru. Mure kure. Ahonyeni. Nabina ahonyeni. Ego mukobwa. Ahonyeni mwegerenda. Uyu mukobwa ni kimanyi. Ego ngenda kirira. Nemo ngenda ndakirira. Buzeni. Nyagi buru numwe yegeranga. Nabwiye ntaki numwe. Mwereze umukobwa wanjye. Nyagi numwe yegeranga. Nuriya ingo. Nuriya rasazi. Urasara cyane. Ingo nuriya. Uwo nawe karicira umuntu turabona ubona wawe mwereke icyo muzi Salum ege binyuma maraso nakutaka wanuriya niranga Umviriza wa muhungu we Niwigira urukwavu Jendi simba jewe James unzinusu James Pamela James
Ah!